Okay, yada say, ene dapa onya mi mo enti yeto aso na yakwe nim ene very good day, very good day pa nam say ene ya oda enti ene super day. Yada say echechiao emo akwa abasonko kwan so say oni edi ahie mu na yede nsempa no esum on this very episode. Yede nsempa enam as usual na yahye sedi nso no ebekwa Asante Kotoko yenim dada ababedru na players no say ena niema esiko omo we ene ade na say na niema ebese ahia mu biem royal visit Otumfoɔ say Tutu eno so yede hu details maun na say to royal visit fansama me meba be chim quick one ede ama high and celebrity don't worry crowd data no intact na penkra super fantastic big boss nana panyini pa nana number 1 nana wonsem kakra nso wa ha obe lead team no e dia kwa akodrum kunimdie kwan so na ai no betimi apepa anase yenya ne dai IMC ho nkomo yebedi ni nyina na ye amount 10 terms exclusively na ye hu se de nema betimi akọ na players outdoor I prepare kakra e wo bia ekosi akan bia na friends like Durban Umlanga no omonso nsem panyufo asikese so mbeboa ma bibia timi awie peye na niema atoto din mo Richard Kamara Mohammed Asante Kotoko goalkeeper ono se bedi no nkomo simasini ketwa kakra ha na afi nsam bia esa wotie all the details about your favorite super fantastic club Asante Kotoko no yede somo sisi a ina jife yede somo Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe? Egusua GH live na yada say set bia da oji otum na oni ekabom na yedi juma ba ko pe ema ewe nkunimdie so thank you so much na yes seven the best no na ehia straight away yenko to the various points in tia na atena say na yensomo so mpade tie Edisa Asante Kotoko kopie mu South Africa se de onim dada ye wonim sem ema ye kokodi nkunim wo mu twedi amponyankropon aso kodi antaban so e de aba be drasum dwemu ama bibia ye nkunimdie kwan so e de ama Asante Kotoko na wokotoko mu no France outdoor ebo treaty e ba be hia wo mu e wo bia ye friend se Kotoka wiem hyem egina bia na ye dom sukwa akwa anim tentem so e de ama no ora chairman solo ani abre pe chairmanship position sanso eno for being such and so any abre epe edi na bibia akoso nti omienu edi abako ba beyo na chairman solo akoya akra toro ni ade a eno for being such and so akopiem ewo nkran ono so eye tonti na owa akra eno ono so ne dom na chichaafo ko bia e friend se Kotoka wiem shenjina bia ena omo so ekoshi Asante Kotoko France na ni other a host of France womu nyana eboaye ema welcome no ewie krabehwe ewo muti se de anim no yema flashback abe 7 p.m. ena Kotoko ewuramu ewo bia e friend say Kotoka be draw sundwumba 8:10 no my yomu luggage any ade nyina ewie kama or team bus esi odwa so bia timi fune to aso ekwa anim ewo mu na bra ene team bus ni be draw so bia fofo no so Accra boys ni bi oho enti the likes of Emmanuel Antwemu butterfly and after so agogo abet amwa and Johnson Owusu na any other guys I can almost basi ewo Greater Accra region no and penifo excuse you say kwa ye koi no munianum kra ye nyine kokumasi ye kwa komo madwoma home na nefo amienu mi say de enemy wo mo de agresi wo mo elbow mu kama enti mo so betimi adwuma home enti enuanum si ho na omukọ na busuafo nchen na bibia ekoso kama no entry kakra de ma ewo mu but em from two anim say omo so ba na other place etete kwa mu so sisi kama na ewo emrem a ya hihya makotoko say emakotoko team no entu kwan anadwo but due to say emergency situation bi basa de a na security ne very tight a Kotoko ebetumi atu ne senti wo mu tu free nkran eba be pie mu ewo bia e friend say Fumisa precisely Primrose International School opposite to no man nyame kwan so wodi omo eba be druye na security ne rest assure bibia eye krabehe nim say ne ewiema yehu kakra ama atutuo ne ade but na Kotoko security ne super tight ema mpanfo make sure say ebi kura ka ho edi omo anim wo kwan say ne ebe ye ne asombo afu nipa bonfo biara
enkonkwa bi boni bia entia team no enti so te say ye fa kwama na adwo a na nche se abu mra so nanso emra bia no emergency force majeure ewom na de enti ma Kotoko eye ntente o ma na akra no mba bedru kuma se ntentem ene se a tight schedule ene that Asante Kotoko anim ye papa na a Tuesday, that is Monday, any Tuesday womo e de full rest, that is any Monday a total rest of players no obia enko ba wo a obeko ofie se de kan no utumi ekọ se de nuanum bi eja won kan a womo ekọ e de ban sanso ena ene Tuesday no training bibia to dwa kama wa hoden kwa so ahomegye mu na on Wednesday anopapa eso bia etimi ebehyiam ewo Kotoko clubhouse wonom Wednesday players ni na obi anyine hu mfrim no excuse way ensema management any technical directors no anasa mpanyufo fazito mo two players na nim so players no so agiatum kama na de ntia Wednesday anopapa eso bia edri Kotoko clubhouse ho and say Kotoko management, Kotoko technical staff, Kotoko obia wo Kotoko mu ye bia Kotoko etria wo kadie me pa cho mu nyina mo shata ade ba ko na makwa kopiem wo bia e friend say Kumasi menhia na mukoshiam Kumasi menhia hembobo anu a na say tuanum ene ne Asante Kotoko on Wednesday nyame boa ukwiada se bibia ma me asaban mu di ade nim ene say formalities ni nyina no permission no na penkraje dada enti akwamu ada on Wednesday Asante Kotoko ebetunutu every bia friend say Alaji Salia Fumesa na ma head towards to menhia na bibia tumi akoso wano na Kotoko ko omo ko no dia na omo ko akoyo ewo menhia me patcho nchemu ni nyina ne say omo e the trophies outdoor miensa na ekwa akoche yewura na say tu ahudede yes na say tukutu ene ne omde trophy no ekwa akoche Toyota Cup na latest a ababeka hunti ere tu anim se repacho wo ekwa mo mfa no nko anko ese mu be ha kakra hunti FA Cup na de akodada no yesa de be piso na ye de ora John Dramani Mahama president wono so trophy na piso na aye mansa obi se ibasa ba kono sa na yaka bompo na ye de akwakoche na say tu enti nyame boa on Wednesday team no nyina emerge together after so many 2 days super fantastic rest. Monday and Tuesday no enyina ebe full rest na by Wednesday anopa omo nyina akabom kama aba behyiom ba bi obiako ebia no ese uduru honom kama na etena na dwam kesiese a yeko na ye the trophies imiensa that's ya hey I presented the team owner ye didn't carry the FA Cup na kodada by ye kwa aboso ba na megja pai enti mpanyufo so de beka ho aka president cup any Toyota yes opa kan Toyota and I said Toyota Cup no ho na ye de akwakoche yewura na bibia awie nkunimudie so enti okoko manhia de a na obesi chiame so yes bafo kantenkranti yes bafo enso ene ne nkrofo betena dwam na chiame agiyo na odiama na say tukama nti Otumfoɔ chiame na tewo kama no yes bafo kantenkranti wono na team finfini ne nananom aka na atwahia kama nei won ba ye rekasa yes na wa translate twi na ya sa translate abatwi no e de ama ye kama nti this is news ye dey to dwa e de ama for your coin so papa say nei Asante Kotoko team owner e willing no agiatum say Wednesday obetumi abie kwan mu na wahia Asante Kotoko team no na ene Toyota Cup ene ho nkomo aka nyina no womo area manebo akwa to nanim ebra Kotoko free Kumasi akọ South Africa no obeka South Africa Kaizer Chiefs for esmo legend dem mo baye eba baye ya niam ba kumienu mi so Kumasi service keep permission e wo na say tuonto mbese keep permission no se Kotoko akwa abade a eso mo de akwa aba mansem anasa kwan so jojo ekobo yewura mamre kwan so na nkurimdi e baye nso no womo ede che yewura no mo kwa no e no mo de 2 trophies I had recently President Cup and I think so the FA Cup MTN FA Cup in as much as say akwede be piso na Toyota no na emiensa na aye nyame agya nyame oba nyame honkonkro trophy agya trophy honkonkro yes na akabom kama na ye de akwakoche yewura na no e de free mobile na ye troso ku yanim wonsem foforo mu a de tie enie Asante Kotoko bokuo no me pa Chelsea no yemfa transfer kakran pio so
ama ewiema yehu kakra say goalkeeper friend say Richard Mohammed Kamara amanfo penom. It's true. And yes, okochi penalty nkwampo and offers kakra ba no ho teams giant pen ye papa by giants obi be say akwawi brofo no Kotoko giants enti catch no so are willing to stay nkomo kakra tete ne de adidie eno no ntim panyimfo so ayere one term say kwan bia so a Richard Mohammed Kamara ebetena no wo mo ema na nidie kwan bia so no atena na bibia tunya koso nti expect say the contract extension and then wiem say amanfo so otwe nsa npa so ontwe nsa and a pen no so dey be renew no enya ban bu afu bibia ye kama Richard Mohammed Kamara obe renew the contract kama alongside Krachia ye captain fantastica nidin ede Gilbani Samba O'Neil womunya ne be renew team panyimfo a ye no mudi nkomo Asante Kotoko anim say yemfa ntom wanimu ada Roma say ene nkwada ne betena intactly edi ama team no eno enchemu kakra eba ewo mu na omo se amanfo keka se na office ba for other players ni ade no ompanyifo se ebrewem yenton players dabi yemom ena ese agibi augment squad no na ejina ne na so ntisi eton de adabraka ebia ewie chese Confederation Cup na ena adoma kakra beda so eno kran so yenkobo no donkomi ba ku mienu miensa bi we enchemu kakra mpanyifo esi yemfantu exclusively live on GH Live Studios Gamas numero 1 na enya ochefa efa efri mu tentem so ewo mu mepacho injury concern Emmanuel entry any yenua beye Kwame Poku sustain a little bit injury kakra mpanyifo assess wo mu besa to so a second assessment on Wednesday besa atodwa kama na players no niama timia tutumpon edi ama wo mu ye sure ni mpanyifo nko mu ne adie ekese enya major blow bia sa se ni kwakoye kofirim kan bie ekese ekoto ye nua ye friend ni se manu no bi da bi nti manu no nya no bia na mpanyifo ekese minor we kakra bi ena esi ye no enchemu kakra mpanyifo se ye mfantu da by Wednesday ekono ye be to the extent but enkonko major we any some kakra no so ewo treatment room no ye de eto ye metiefo animu tentem so ewo still on treatment room no yemfa ema say ablo yes sesia ne de akwa hu ne physician kama ne papa no ama direction for training said they do anim no into no so I jogging kakra wa sha say Tutu mrika enche obetimi join the colleagues no yenchemu kakra eba ewo mu but tine du nso guso etumrika dum ye na niema esi kwantempon pan so niema ejina na ekron ono so betoni na jife no no so aka tie squad no ho we still in treatment room no kakra dey to animu ewo mu no na yensan fa wempi so and I'm a series of messages any yenya amanfo ebisa donzo ho nkomo mepacho donzo yes ogusua wa Asante aso ye kaso wa Asante aso ya chese or at the mercy of Kotoko kwan bia so Kotoko mpanyufo ebeto aso assign until within this week all things being equal ceteris paribus bibia basis na kwan mu nkunimdie so na Kotoko major sign na morofin donzo no mepacho no de tudwa de ama ye source no reveal de atu anim se mpanyufo person attackers mienu eneka yenuanom a ewa anim wadada no ho enti ohu a one player mpo na oye trust ene ne mpanyufo eja no ho ekoye enye donzo ba the other striker ono abakarela pen no ono so no oye trust ne bra coach abai no obeje report e dey free coach oje chairman no coach kusi wuti o na o ma hwese de ne mo betimi akọ na so ono mode mo tombo a ene ne wo mo de beka donzo ho na aye dio no maba beka nuanu mienu na ye nan na bibia tumi akoso eno enchemu kakra de tu atiefo anim ewo mu nsam de dewa but ese to so na eye nketen kakra ede ma wo na bibia etimi ekoso wano ewo mu but ma menya big story ma na na penkra kwasi awua eguso eye dwuma pa ede ma Asante Kotoko na papa no Asante be kai no papa na manyuma pa wobo edema crop ya ma poma metama Asante Kotoko the all behind the scene cry no ma bonte no eno ya mouth watering esen de nei yehunu no na papa yi anasa na ba ye no enkugo de ebi nhye dan kan yesa da bia bu yatuhire edi nkunim ewo mu na kakra ba betu anim ene se yewura na sei tu so papa yi mode maso nani
ebi kura na krenu na so ye nana aprenkra but report ene ahemfo nkomo kakra ya tete e wa ahemboboa no kwantempon kwan ne so ene se na sei tuania de awura ho ye pa enti ene no behu se ye wura appointing management kakra edi wura mu no enti bese weekend di anim no obehu se aye intact kama na aye no bepepa na eba be ebi executive director kese na said of a keke sapon ye no nana aprenkra so aye ne kama enti nana sa wonte dia ene nkoma ene fekuo a e wo manhia ne bia die na atoya sum e abaso bonko a fekuo na e wo manhia no bebre e bu abaso ebi ne ewura sia mum se ye wura ni age na na apenkra ho na na yenye odeni wo ye buo enti ye pepa aye na ye bepepa o makoto maka kama wo mde bepepa aye nti ye wura sei tu enche obehu se ne na apenkra wo aye no ye pepa na baba ye ebi of a keke sapon de ni executive director na team na fa ntoma pa e de fra wa na de kwabo sasas no so entina na enkunimdie nko a to aso se ya efa emaye after Wednesday nyame boa na ekohia na say tu ewia me ba cho entire ni nyina ye be kan bom kama na by Wednesday no ye be ka kochia but Thursday and now Friday 2 days imu ba kon according to me great source on 2 days you know kan here Thursday and also Friday me ba cho Asante Kotoko betu ni to akwa pm e o Cape Coast said the name what it be no sabepe e na esiti e confirmation to so e the amount e wo mu na operations team any other interact e di nkan o Cape Coast ogwamamu a Kotoko hotel umbeda eniemu a umbefa e di ayo mu training bia umbe lodge any adi nyina no empanyufo said the mekana na penkra ene nagofo masa na enka no omo gruye e ma Asante na omadi nkan atoto to niema kama enti na 2 days ya place di jo ma hu mi no nana de onyina hu mi o yes workaholic nana oko na afi one management no ene offer a na ene damenya wo mu nyina aka bom na operations work eso mu ye o Cape Coast bia e beda na bia die be die num ne ade nyina no atimi atodwa kama enti by Thursday Friday o darling favorite club Asante Kotoko ebe hiti on the road na ordinary actually ogwamamu Cape Coast preparation you know top 4 Super Cup that is champion of champions 2 tournament and a competition and a Kotoko nima ye ba besom say po kekrao grabo na ye de akwa na say 2 na aye ahudede trophies ebe ba trophies number 4 and 5 na say 2 so asa gie srae na ya wosontrowa enti ya wosontrowa wi a na fe ejatuato ewo CAF Confederation Cup ni mu eno enkomo kakra me de tu anim exclusively ewo kwantempon kase yi so ewo ahemboboa no kwan so enti stories ni nyina kakra en matse ho de ama no faway na fa check Monday how far mami na mi twa me ho masini me ba next ewo channel ya beto so dewa and I'm saying some na himfie efikesi. Thank you so much for watching. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?